mbere na mbere uyu mubatizo wacu twakomeze. Murabona yuko none amazi ku munsi bashizemo umuti, ntabwo bimeze nka cagiye twahaje tugasanga harimo ibintuzi biti. Aha dore harimo na karoti, urashaka rayiki. None iteraniro ryacu uyu munsi tugiye kubatiza, turamara kubatiza hano, dukomeze mu rugo turahera ku ba 400, turakurikizaho ku ba nyiraburiri, turava ku ba nyiraburiri turerekeza ku ba babuji, turava ku ba babuji turerekeza ku ba mahubane, turava kwa mahubane turaja ku mukuru w'itorero kwa Bigoma. Sasa mbere na mbere reka manze ime umukuru w'itorero ijambo nabagira ikintu yatumenyesha. Haleluya. Amena. Nukuvuga ngo umubatizo kwa kuno munsi. Umuntu wasambanya turamudubika inshuro 100. Amen. Nukubyumva neza. Umuntu w'umurozi turamudubika inshuro 1000. Amen. Nibyo ngiye. Uwibagawe nirimo. Niba ni byiza. Amen. Pastor kiba ni byiza. Kiba ni byiza. Amen. Amaze ninja burira karoti nyekenye. Hello. Haleluya. Pastor aravuze ngo nyine iyi karoti iri mu mwuka w'Imana. Ni igitangaza Imana ikoze izanye karoti mu bikomeye amashi. Atari bone shoje mu zanya karoti. Iyi karoti muhume tuyisengere. Muhume nako nyige. Amen. Amen. Ngaho mutondeje umuntu wa mbere. Reka tumanze dute. Amen. Buzime, nako mutete cyane. Amen. Akanyana k'imbwa natanga nko guceza. Amen. Amen. Mwene data kabutura turamwinitse nako turamubatije mu izina rya data, ajyaga ibijumba bya nyina agakomba n'isafuriya. Amen. Amen. Nuko amen. Abadiyakoni mugirara Baraje bamuhanagure. Ibi bintu ni byiza ariko. Ibi bintu ni byiza nawe. Amen. Baba tugiye kubatiza umuntu wa kabiri ariyo bita Sebihashi. Amagambo kariyemo. Amen. Were data Sebihashi anyaga mu buriri. No mu marushanwa yo gusoba yabaye uwa mbere. Amen. Turamubatije kugira ngo atazongera. Amen. Amen.